The Quick Times News nk'ibisanzwe, kola like na subscribe tubane muri aya makuru. Compte rendu de la 78e réunion du Conseil de ministres. Raporo y'inama ya 78 y'inama y'abaminisitiri. Perezida wa Repubulika, umukuru w'igihugu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yayoboye kuri uyu wa gatanu tariki ya 13 Gashyantare 2026 inama ya 78 y'inama y'abaminisitiri. Communication du président de la République, chef de l'État. Ku murongo w'ibyigwa hariho ingingo eshanu. Iya mbere ni itangazo rya Perezida wa Repubulika, umukuru w'igihugu. Iya kabiri ni ingingo zitangaza amakuru. Iya gatatu ni ukwemeza inyandiko ibyemezo by'inama y'abaminisitiri. Iya kane ni ugusuzuma no kwemeza dosiye zitandukanye. Iya gatanu ni ugusuzuma no kwemeza amategeko n'amabwiriza. Duhereye ku itangazo rya Perezida wa Repubulika Félix Antoine Tshisekedi, Perezida yibanze ku ngingo ebyiri z'ingenzi. Inkunga igenewe inama y'abakongomani ishinzwe bateri, Conseil Congolais de la Batterie. Perezida yatangiye yibutsa ko ishyirwaho ry'inama y'abakongomani ishinzwe bateri ari icyemezo gikomeye cya leta kigamije gutunganya no kongerera agaciro iminyururu y'agaciro k'amabuye y'agaciro y'ingenzi no kuyobora igihugu mu cyerekezo gishya cy'ihindagurika ry'ubukungu rirambye ritagendera gusa ku bucukuzi bw'umwimerere. Kugeza ubu rero urwego rw'ubucukuzi rwinjiriza igihugu amafaranga arenga miliyari 30 z'amadolari y'Amerika. Inyigo mpuzamahanga zigaragaza ko gutangira gutunganya ayo mabuye imbere mu gihugu byakuba inshuro 3 cyangwa 4 ayo mafaranga, kandi gukomeza kuzamura izindi nzego zo mu nyururu w'agaciro byatuma inyungu yiyongera cyane, bikagira ingaruka nziza ku mirimo, ku misoro ya leta no gukomera ku bukungu bw'igihugu. Gusa Perezida yagaragaje impungenge ko uburyo bwo gutera inkunga iyi nama, cyane cyane 10% by'umusaruro w'ubucukuzi wagenewe leta nkuru, butubahirizwa rero aho amategeko abiteganya. Yasabye rero Minisitiri w'Intebe gukangurira inzego zose zibishinzwe gushyira mu bikorwa iteka yemera 22/43 ryo kuwa 6 Ukuboza 2022 rishyiraho inama y'abakongomani ishinzwe bateri, kugira ngo rero ihabwe amafaranga ayifasha gusohoza inshingano zayo mu guhindura ubukungu bw'igihugu. Ingingo ya kabiri ni ugukurikirana amasezerano y'ubufatanye hagati ya RDC na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida yibukije ko amasezerano y'ubufatanye hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ingenzi mu guhindura ubukungu, kongerera imbaraga inzego za leta no guteza imbere umwanya w'igihugu ku rwego mpuzamahanga. Aya masezerano ashingiye ku cyizere, guteza imbere ishoramari rirambye, kubaka iminyururu y'agaciro, guhanga imirimo no kuzamura imibereho y'abaturage. Yashimangiye uruhare rw'abahagarariye RDC muri steering committees mu gukurikirana no guhuza ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano, anasaba ko rero hashyirwaho itsinda ryihariye task force rishinzwe rero gukurikirana no guhuza ibikorwa bijyanye n'aya masezerano, kugira ngo rero bigire ingaruka zifatika ku bukungu no ku mibereho y'abakongomani. Minisitiri w'Intebe yasabye gushyiraho vuba iryo tsinda ririmo abahagarariye ibiro bye, intumwa za RDC muri steering committee n'abaminisitiri bireba. Ijambo rya Minisitiri w'Intebe. Minisitiri w'Intebe yagarutse rero ku mpanuka yabereye mu kirombe cy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro cy'ubukorikori mu ntara ya Luaraba hafi y'umujyi wa Kalezi, aho yahitanye ubuzima bwa bamwe mu baturage. Yagaragaje akababaro ka leta no kwifatanya n'imiryango y'ababuze ababo, anibutsa ko hakenewe kongera imbaraga mu kongenzura ndetse no kurinda umutekano mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bw'ubukorikori.
et la synergie interne. yashishikarije minisitiri w'ubucukuzi afatanyije na visi minisitiri w'intebe ushinzwe umutekano w'intebe w'imbere mu gihugu gushyira mu bikorwa inama zatanzwe muri raporo yo kuwa 30 Ukuboza 2025 no kwihindura gahunda ifite ingengabihe n'inshingano zisobanutse. Icya gatatu rero ni icyemezo ku rwego rwa peteroli, aho minisitiri w'intebe yanagarutse ku isuzuma ry'inyungu n'igihombo cy'amasosiyete akora mu rwego rwa peteroli mu gice cy'uburengerazuba mu gihembwe cya kane cya 2025. Cyagaragaye ko leta yungutse inyungu ingana na 22,111,802,443 z'amadolari y'Amerika. Yavuze ko ibi bigaragaza impinduka nziza mu micungire y'urwego rwa peteroli hashingiwe ku igenzura ry'ibipimo by'ingenzi birimo ibiciro mpuzamahanga, ingano y'ibikomoka kuri peteroli byemejwe na Minisiteri y'ibikomoka kuri peteroli y'igipimo cy'ivunjisha cya Banki Nkuru ya Kongo. Yashishikarije inzego zibishinzwe gukomeza kongera no kurushaho kunoza uburyo bwo kongera amafaranga yinjira mu gihugu mu rwego rwo gushyigikira rero gahunda za leta n'iterambere ry'igihugu. Elle a réitéré notre compassion et notre solidarité aux familles des victimes, ainsi qu'à l'ensemble de la communauté affectée par ces drames. Ces pertes humaines rappellent une fois de plus la performance du secteur pétrolier doit contribuer pleinement au financement de The Quick Times News nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5 mu makuru atandukanye harimo n'aya ngaya. Ni ibyavugiwe rero mu nama y'abaminisitiri ya 78 mu gice cyayo cya kabiri, aho byavuzwe ku ngingo z'itangazamakuru, imiyoborere ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour relatif au point d'information État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, mu gice cya kabiri cy'inama y'abaminisitiri cyerekeye ku ngingo z'itangazamakuru ku miterere n'imiyoborere by'igihugu, visi minisitiri w'intebe akaba na minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu yagejeje ku nama raporo ku miterere n'imiyoborere by'igihugu. Mu cyumweru gishize abaturage bagaragaje ibitekerezo byinshi ku bijyanye n'akamaro k'ibiganiro bya politike muri iki gihe cy'ibihungabana ry'umutekano. Kirimo rero kuba hari igisirikare cy'amahanga gifite igice kinini cy'ubutaka bw'igihugu, ndetse rero n'imimerere itoroshye iri ku mirongo y'urugamba. Mu rwego rero rwa politike yamenyesheje inama ibi bikurikira. Inama ya 13 y'abayobozi b'intara iteganyijwe rero kuva ku wa 3 kugeza ku wa 7 Werurwe i Bandundu no mu ntara ya Kawilbu. Ijya cya kabiri rero ni igikorwa cya minisiteri ye kigamije rero gukemura ikibazo cy'amakimbirane y'inzego mu ntara ya Olamami. Icya gatatu no gutangaza iperereza n'ibikorwa n'iperereza n'ubushinjacyaha bukuru ku muyobozi w'intara ya Kolo Centro nyuma rero yo kumushinja ibyaha. Icya kane ni imyiteguro y'amatora y'umuyobozi w'intara mu ntara ya Sankoro. Ku bibazo rero by'umutekano muri komini ya Lumede nyuma rero y'imvururu zabaye ku wa 2 tariki ya 18 Gashyantare zikurikiwe rero n'isenywa ry'ahazwi nka Pakaduma, habaye rero inama ku wa 12 Gashyantare 2026 ku rwibutso rero rw'umujyi wa Kinshasa ku bijyanye rero no kwimura abaturage no gusukura ahantu hahindutse indiri y'ubugizi bwa nabi, kandi rero hafitwe rero ibyago by'indwara ya kolera cyane cyane mu gace ka Mawomba. Mu byemezo rero byafashwe harimo rero kwimura abari batuye i Pakaduma bakajyanwa i Kinkole, aho rero hari hasanzwe hatujwe abahuye n'ibiza by'imvura ya Luger. Gusaba rero Onatra gufata mu nshingano uwo mwanya no kohereza abakozi bawo no kubaka inzego z'uburinzi. Gutegura ndetse gutegeka polisi y'intara y'akarere ka 14 ka gisirikare gutanga umutekano mbere y'uko kwimura abaturage bitangira.
ikindi ni umujyi wa Kinshasa ku bafatanye na Onatra bashinzwe rero kwimura abaturage no gusukura aho hantu. Kubyerekezo rero kubyerekeye ibiza n'impamvu z'umutekano yamenyesheje kandi ko kwa gatandatu Gashyantare 2026 habaye inkangu mu kirombe cya Toulouse Sebe kiri rero nko ku kilometero 20 uvuye i Kolwezi mu gace ka Mucaca. Iyo mpanuka rero yahitanye abantu 11 abandi baburirwa irengero. Hafashwe rero ingamba zitandukanye zo gukemura icyo kibazo. Imimerere y'umutekano, Vice Minisitiri w'Intebe ushinzwe ingabo yagarutse ku mimerere y'ibikorwa bya gisirikare, kongera ubwirinzi mu mujyi wa Uvira no mu nkengero rero zawo, gutsinda rero ibitero by'indege zitagira rero abapilote drone kamikazi byari rero bigamije cyane ikibuga mpuzamahanga cya Bangoka ikisangana. Muri turi rero ingabo z'igihugu zahagaritse inzira zitangwa ry'ibikoresho ku barwanyi rero ba CRT, nubwo rero hakomeje ibitero byibasira abacuruzi hagamijwe rero kubasaba ingurane. Mu gace ka Kongo rero Central Kinshasa Bandundu, igikorwa rero cyo kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi ba Mobondo cyakurikiranywe rero n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ahahoze ari abasirikare ba ntara ya Kwango. Imerere rero y'indwara y'ibyorezo, Minisitiri w'uburobyi wari uhagarariwe na Minisitiri w'ubuzima yatanze raporo ku byorezo. Impox rero mu cyumweru cya gatanu imibare rero yakomeje kugabanuka, aho rero abakekwaho kwandura bavuye muri 245 bagera kuri 231. Naho korera imibare y'abandura nayo yagabanutseho i Kinshasa hagaragaye abantu 172 bakekwaho kwandura, hapfa rero 2, abarwayi 31 barimo kwitabwaho mu bigo bivura korera. Muri Uvira hagaragaye abantu 61 bakekwaho kwandura muri 9 byemejwe. Kubera rero ibikorwa by'ubusahuzi byaherutse rero kuba mu burasirazuba, Minisitiri w'Ubuzima yohereje rero toni 40 z'ibikoresho by'ubuvuzi, imiti n'ibindi bikenerwa mu bigo nderabuzima. Ingingo ziriberana n'ubukungu, Vice Minisitiri w'Intebe ushinzwe ubukungu yamenyesheje inama ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'ubufatanye hagati ya RDC na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane ibyavuye mu nama ya mbere ya komite ihuriweho yabereye i Washington kuwa 5 Gashyantare 2026. Impande zombi zongeye gushimangira rero ubushake bwo guteza ndetse imbere ishoramari rifashe ituze, umucyo n'akazi, cyane mu rwego rw'amabuye y'agaciro y'ingenzi. Banasuzumye imishinga y'ingenzi ya RDC yatanze bahuza n'intego rero rusange ziterambere, umutekano w'iminyururu y'ibicuruzwa ndetse no guhuza uturere. Basubiyemo rero ko amahoro n'umutekano ari inkingi z'ingenzi zishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano, kandi bemeranya gukomeza guhura kenshi kugira ngo bakurikiranire hafi iterambere ryayo. Ingingo zirebana n'abakozi ba leta, Vice Minisitiri w'Intebe ushinzwe abakozi ba leta yatangaje isinywa ry'amasezerano y'inshingano n'abanyamahanga bakuru, abagenzura bukuru n'abayobozi bakuru mu rwego rwa leta, agamije rero kunoza imicungire y'abakozi n'imirimo ya leta. Aya masezerano harimo ingingo 6 z'ingenzi, harimo kugenzura neza umubare w'abakozi n'imishahara, gukurikirana imikorere, kubahiriza amategeko, kuringaniza no guha amabwiriza ya bose, ndetse n'uburinganire ndetse n'ubutungane n'icyitegererezo. Aho rero ari ukubaha no kumvikana ubuyobozi bwa leta. Iyi gahunda rero izakurwaho igere no kuri abayobozi bo mu ntara zitandukanye. Ce pacte reprend 6 engagements essentiels: la maîtrise des effectifs et de la masse salariale,
les suivis de la performance, la légalité. naho rero ku ngingo zirebana n'ubutabera, minisitiri wa leta ushinzwe ubutabera yagaragaje ikibazo gikomeye cyo kwambura no kwigarurira ubutaka n'imitungo y'ubutaka mu buryo butemewe, bigira rero ingaruka ku mutekano w'amategeko, ku bukungu no ku burenganzira bw'abaturage. Yagaragaje ko hafi 80% by'imanza mu nkiko bifitanye isano n'ubutaka n'imitungo itimukanwa. Yatanze rero ingamba zitandukanye zigamije guhangana n'iki kibazo. Izo dosiye rero zasubijwe muri iyo komisiyo kugira ngo zisuzumwe neza mbere yo gufata ibyemezo. Ingingo rero zirebana n'ibikomoka kuri peteroli, minisitiri wa leta ushinzwe ibikomoka kuri peteroli yamenyesheje inama umushinga wo kubaka ibikorwa remezo bishya rero byo gutwara ibikomoka kuri peteroli binyuze rero mu gice cy'uburengerazuba no gukomeza rero kubungabunga ibihari. Yavuze ko uyu mushinga ushingiye ku isesengura ryimbitse rya tekinike, politike n'ubukungu. Harebwa rero ubushobozi bw'ibikorwa ndetse n'ibikorwa remezo bihari rero n'iterambere ry'imibare y'ibigenerwa ndetse n'ibikenerwa mu gihugu. Au foncier et à l'immobilier.